Hello parlok ngabdiang ipi suggestion sya kenika video kejonga te habaya debat kenika video ngasukwa ban keren kendiat ipi phang kapor baladap hooj barok nangi ngitip hi bai ke baladap ngenom jok biang suggestion walada ngi trangkat no kat no rumo henroi gen sa tang kejungbut kejung perkat kejongi te haba kumta ke bahaya ngi bangenom ya perkatan namar kala tang ban penmong ngi om ban pitsnyo bahaya ngi te kebabahatam na betajungi kalong ba gideban hun jika kepala adab la kalong kebabahan bas new gideban hun la hun namar bandej biang cakitu ki porum la rete te sakawiru ngi barok ngi ngimtip re kebala syai ndrei ngitipat jika kepala adab ndrei bandej biang cakitu ki porum la re te ke ba ngi la kalong ba gideban pendan kam ya kene kepor kebangi ngi dia menta namar ledangi ngim dan kam bahem kecing babe kan wanah kecing im kejongi namar barok ngi ngitip hi kai kebangi ngi le menta kede kalawe kejongi te to ngin ya pendan kam bahai kene kepor kebangi ngi yo menta nang ba kecing babe kanom wanah kecing im kejongi ngangit pi barok na pi bisnyau thui ke bang ngahi ngakren te haswa bangan pengkut ngasukwa ban ong pi ba pinsnyau bah ban share like bat subscribe bat sa comment ru ya ke ba pi pikwa banga ngan kren haka next video te tangkum tahi kublai sibon ya kepor kejong pi